Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero birumvikana turagarutse kugira ngo tubageze amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye gukomera rero by'umwihariko ubu tuvugana Rumarika, Tombe, intare zasarambwe zongeye gukora ibitendo by'umwihariko ahitwa za Rumarika. Ubu tuvugana rwose igisirikare cya FRDC, FDN Babarundi, Wazalendo na FDLR amaguru bayabangiye ingata barimo barahunga nyuma y'uko igisirikare cy'abarundi gishirinze ku munara wa Vodacom. Ubu tuvugana navuga ko ibintu bitameze neza habe namba, kuko imirwano yakomeje guca ibintu kugeza aho igisirikare cya 23 cyafashe bimwe mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye birimo na za Rubarika. Ubu tuvugana Ruvungi centre ikaba yamaze kuzengurukwa ku buryo bukomeye cyane, ivumbi rikaba ryabaye ririmo iratumuka ku buryo navuga ko budasanzwe. Namwe mu makuru rero by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha, ariko murabizi yuko rwose nyamuneka ninjira mu makuru nyirizina mbanje no gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko baba ari abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Congo, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero bari Kenya, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, naho baryo 5/5. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero twinjira ku kibuga cy'imirwano, turaza kwibanda mu bice ubu tuvugana biri kuberamo icyo nakita nk'isibaniro ry'imirwano. Ni ibice bya za Ruvungi ahitwa za Gatogota. Nyamuneka ibintu bikomeje gukara, ndetse kandi n'ahitwa za Rubarika situwasiyo ni hatari, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ibi bikaba biri kuba rero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahanuwe ivuye ku butaka bw'u Burundi. Nazo ni zimwe mu nkuru turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, tubabwira uko situwasiyo ihagaze muri rusange. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi byamaze kuba by'umwihariko bitarenga umutaro, aho birimo biragenda bimwe na bimwe binagwa mu Cibitoki. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo mu buryo navuga ko burambuye, nyemera manze nanasuhuze abantu badukurikira bari namamaze, kuko murabizi ko hano turi kumwe na muganga gakondo, muganga w'ibihe byose ukora ku bantu rikaka. Uyu nguyu rero avura ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, akavura amarozi, akavura ibitegano, akahatanga imiti ku bashakanye, avura indwara z'amoko agiye atandukanye. mu mugani rero kuko ukimugeraho rwose tandukana no kumva umubiri wawe utameze neza, agukoraho rikaka gukira n'ako kanya. Nimero ya telefoni rero mushobora kumubarizaho ni ni guteranya 243 iyo nomero uyandikiye tayari uhita umubona, asigaye ikitwa ubuvuzi bw'ibanze agahita abuguha mu bimbere. Ubu tuvugana rero Rubarika yamaze gufatwa, ariko imbunda nto ndetse n'inini zikaba zikumvikana muri centre ya Ruvungi. Rubarika rero ifashwe, nyamuneka icyitwa igikoresho cy'ingabo z'abarundi gifatiwemo ari cyinshi, abasani ndetse na FDLR. Ni Rubarika kandi nyamuneka yanafatiwemo abasirikari benshi ku ruhande rw'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana rero abayabangiye ingata bakaba bagikomeje urugamba ariko kandi rukaba rurimo rurabera mu bice bya za Ruvungi.
ubu tuvugana Ruvungi centre naho rwambikanye, ariko kandi ubu tuvugana nanone n'andi makuru ndimo ndagenda nakira, umutekano rwose wakomeje kuzamba, imirwano irakomeje rwose mu kibaya cya Rusizi hagati ya AFC M23 ndetse za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amasasu menshi cyane arimo aravuga ndetse ibiturika bikaba bikomeje kugenda byumvikana ku rwego rwo hejuru. Amakuru namaze kwakira rero ni uko ku mirongo y'imbere ku rugamba intare zasaramwe ziri gukora ibitendo nyuma yo kurasa by'umwihariko drone y'ingabo za FRDC. Ni drone rwose irashwe mu kanya gato gashize, ikaba ari drone imaze gushyirwa ku butaka. Amakuru rero akaba yemeza ko urugamba rwamaze gucanga ingabo z'abarundi zamaze gucanganyikirwa ku rwego ruri hejuru, ndetse igisirikare cya 23 kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kiri kontrole na bimwe mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ivumbi rikaba rikomeje rero gutumuka mu buryo budasanzwe, ndetse n'ikindi gice kinini cya Ruvunge biranavugwa ko imirwano ikomeje gufata indi ntera, ndetse kuri ubu irimo irasatira umujyi wa Uvira mu rwego rukomeye cyane. Umutekano rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kurushaho kuzamba, mu gihe abaturage bakomeje guhunga, ingabo zabo bakomeje guhungira kure y'ibisasu n'imirwano. Kuri ubu rero bamwe bamaze guhungira mu mujyi wa Uvira, abandi berekeza mu gihugu cy'u Burundi baturutse Ruvunge ndetse no mu nkengero zaho muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu byamaze kuba biba ibindi. Ibintu rero birakomeye, ibintu birakaze. Udushya rero twaranze isinywa ry'amasezerano hagati ya Kagame ndetse na Tshisekedi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi neza yuko ibi byabaye by'umwihariko ku itariki enye z'ukwa 12 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habereye umuhango w'amateka by'umwihariko wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wanayobowe na Perezida Donald Trump, witabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'intumwa zitandukanye zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ahagana isaha y'isa 2:15 ku isaha zo muri Kongo nibwo rwose Bukavu Perezida Tshisekedi, Perezida Paul Kagame ndetse na Donald Trump binjiye mu cyumba cy'inama Washington House cyabereyemo umuhango. Nubwo rero wari umunsi w'amateka, udushya twinshi twaranze isinywa ry'amasezerano twahise dukurura ibitekerezo by'isi yose. Tshisekedi yerekanye igitabo gifunze mu gihe abandi bagifunguye. Ni mu gihe kandi kwerekana amasezerano asinywe, Perezida Kagame na Perezida Donald Trump berekanye igitabo by'amasezerano bifunguye nk'uko bisanzwe bikorwa, ariko Perezida Tshisekedi we yamaze hafi umunota wose yerekana igitabo cye gifunze. Byasabye rero ko abashinzwe protokole bamusaba, bakamubwira ko bagomba kugifungura, nyamara nubwo yagifunguye yakomeje kugifata mu buryo bwateye urujijo, bityo ahita ahagarika kugikomeza kwerekana mu gihe abandi bo bari bakiri kubyerekana. Kagame rero na Tshisekedi banze guhana ibiganza mu isinya ry'amasezerano rero mpuzamahanga. Mu guhana ibiganza ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge, ariko amashusho yose yafashwe nta gitangazamakuru cyangwa se bamwe bagaragaje Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ntibahanye ibiganza. Perezida Donald Trump rero ariko ntiyigeze agira icyo abitangazaho cyane, byahise bitera impaka ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bibaza niba icyizere cy'amahoro kizaba gikomeye nk'uko babyifuzaga, abandi bibaza ikibiyishe inyuma. Isura rero itishimye Perezida Tshisekedi yakomeje kugenda ayigaragaza mu buryo navuga ko udasanzwe. Amashusho yerekanye ku mbuga nkoranyambaga mpuzamahanga yagaragaje Perezida Tshisekedi atishimye, no mu ifoto z'urwibutso yafashwe ari kumwe na Trump, Kagame ntiyigeze amwenyura. Ibi byahise rero bitera ibibazo n'impaka hagati y'abasesenguzi n'abakoresha imbuga nkoranyambaga,
bibaza niba koko Tshisekedi yishimiye amasezerano ijana ku ijana. Perezida Donald Trump rero yananiwe kuvuga neza izina rya Tshisekedi, ahakana ko ni kamwe mu gashya kabaye. Mu ijambo rye Trump yagize ati ndashaka gushimira benshi dufatanyije mu bijyanye by'umwihariko n'ibi biganiro, gusa icyo nakubwira cyo nyamuneka ibintu bikomeje kuba ibindi tunabashimira dusoreza aha ngaha, murakoze cyane.